Afrika-Dzonga na China va engetela mintwanano ya bindzu. What we see today is the bringing back of racism through the back door, through the collaboration of this deal. Nyimpi ya vusole exikarhi ka ANC na SACP yi ya emahlweni. Vaka hina i ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa Riperile. Afrika-Dzonga na China va sayini ntwanano wa ntirhisano ka swiyenge swo hambanahambana swa mabindzu. Leswi ta tlakusa nhlayo ya nhundzu ya tikhampani ta laha kaya leyi xaviseriwaka tiko ra China. China yi ta tlhela yi pfuna Afrika-Dzonga ku lulamisa xiphiqo xa nkayivelo wa gezi. Matiko lamambirhi ya le ka nhlengeletano entsindza a Beijing eChina. I riendzo ro sungula ra President Cyril Ramaphosa ra ximfumo ku endzela tiko ra China kusukela ku vumbiwa mfumo wa nhlengelo. China ri le ka xiyimo xa vumbirhi ku kula hi ikonomi emisaveni naswona Afrika-Dzonga i vanghana vakulu va vona hi mabindzu. Nhlengeletano ya namuntlha exikarhi ka Ramaphosa na ntanga ya ku hi ntirho ya le China Xi Jinping i ku kunguhata ku ndlandlamuxa vuxaka bya mabindzu exikarhi ka matiko lama mambirhi. South Africa is pleased, as you have proposed, to upgrade our comprehensive strategic partnership to an all-round strategic cooperative partnership in the new era. This, for us, is most pleasing. This is pleasing because it will elevate our mutual beneficial political and economic ties. Ramaphosa ori China I vanghana va kahle va Afrika-Dzonga eka mabindzu. As our history demands, South Africa will continue to pursue progressive internationalism. We remain committed to the One China policy. Our two countries share many common objectives. President utlhele a kombisa ntshembo wa yena eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. Uri mfumo wu yisa emahlweni no rhangisa mintswalo yo humelela ka ntwanano wa nhlangano wa AU. The newly formed Government of National Unity continues to place the achievement of the African Union's Agenda 2063 and the pursuit of a better Africa and a better world. Vativi va vula leswaku China na Afrika-Dzonga va ni xiphemu xa nkoka eka matiko ya misava. It's clear that our geopolitical importance is quite significant through the other bilateral agreements and the other circling around by different partners and prospective partners that have been taking place over the last year or two. Leswi riendzo ri gimetiwaka sweswi varhangeri lavambirhi va ta languta eka nhlengeletano leyi taka ya Forum for China-Africa Cooperation Summit. Matsalankulu wa ANC fikile Mbalula u kombele ku lehisa mbilu mayelana marito ya matsalankulu wa SACP Solly Mapaila. Mapaila u tshamela ku sola xiboho xa ANC xo vumba mfumo wa nhlengelo na vandla ra DA. Leswi vange ku tsukiselana mahlo exikarhi ka ANC na SACP. What we see today is the bringing back of racism through the back door, through the collaboration of this deal. The deal that is called Government of National Unity is not Government of National Unity. This is just the NCDA deal. SACP lovelerisa hi laha vandla ra ANC ri kongomaka kona. Matsalanankulu wa vandla Solly Mapaila va hetla ANC ku hlamukela vatirhi hikwalaho ka vuxaka bya vona na vandla ra DA. Kasi matsalanankulu wa ANC fikile Mbalula u kombele Solly Mapaila leswaku a nga vulavuli hi ku hlekula vandla ra ANC kambe u kombela leswaku ku va na njhekanjhekisano mayelana na mavonelo ya vona yo hambanahambana. What is Government of National Unity? It's a tactical intervention. It's not permanent. It can change at some point and become something else. But at the end of the day, we're not locking ourselves into a GNU permanently. We will engage with Comrade Solly as it is expected, including the assertion that there is a faction of neoliberal
in the ANC led by the president will engage with that. We're not afraid to engage. I must say firstly that Mapaila u vulavule eka interview laha nga hlamusela vandla ra ANC tanihi vandla leri nga xavisa vantima laha tikweni. Every time I reflect on this, I get deeply disappointed. First, by the political choice that the ANC made. It's a gross error. Serious mistake. Mapaila u tlhela a hlamusela Ramaphosa tanihi loyi a nga na mafumelo yo kanetana ni endlelo ra vulo la ntshunxeko. DA doesn't represent any iota of the interests of the majority of our people. It's a party of white interest, of the white minority. It has inherited the colonial regime's interest, the imperialist regime's interest, the apartheid regime's interest. It is not intended by any measure to bring our country together and to build a united South Africa. Mbalula u kaneta mavonelo ya Mapaila mayelana na xiyimo na mavonelo ya vandla ra ANC. Ntengo wa khuma wa vavanuna lava hehliwaka hi ku nghenela xitichi xa maphorisa xa le ka Malamulele va phanga swibalesa hi 2021 wu ta ya sungula hi Mudyaxihi lembe leri taka. Va khomiwe eLimpopo na le Mpumalanga laha va nga langutana swihehlo swa milandzu yo hambanahambana ku katsa ku phanga, ku bulusa ti-ATM no dlaya. Lava khume va tlhelele ekhoto ya le henhla ePolokwane. Mutirhikulori Pimani Baloyi a ri ekhoto. Namuntlha ku fanele ku va siku ro sungula ra ntengo lowu languteriweke ku nyika tinhlamulo eka vugevenga bya ku yiviwa ka swibalesa exitichini xa maphorisa xa ka Malamulele. Kambe ntengo wu vuye wu hundziseriwa emahlweni ku ya eka lembe leri taka. Ku hehliwa leswaku ntlawa wa swigevenga lowu a wu hlomile wu nghene exitichini xa maphorisa xa ka Malamulele hi ti 21 ta Hukuri 2021 laha wu nga fika wu tlhakisa maphorisa ya 5 lawa a ya ri exitichini. Ku hehliwa leswaku ntlawa wu tlheli wu tekela maphorisa lawa swibalesa leswi a va ri na swona, wu heta wu pfula tisefo ta xitichi, wu yiva swin'wana swibalesa, tintlulu na mali. Ntlawa lowu wu vuye wu ya emahlweni wu endla vugevenga byo hambanahambana lebyi katsaka ku balesela no vavisa vaaki, ku boma ti-ATM no yivela mavhengele hi le kusuhi. Hi nkarhi wa kona maphorisa va vule leswaku va le ku laveni ka 30 wa vaehleketeleriwa eka milandzu leyi. Ku fikela sweswi 10 ra vahehliwa va khomiwile laha va languteleke na milandzu ya 94. Muyimeri wa swa nawu wa vanharhu wa vahehliwa u vula leswaku va kombele ku va nandzu wu hundziseriwa emahlweni namuntlha ku va ta kuma dokete ya nandzu lowu. Namuntlha hi kombele reminder leswaku hi ya kuma dokete ku ri hi ta kota ku consulta na ti-client ta hina na ku va hi ta prepare ku ta tenga. Ntengo wu languteriwe ku ya emahlweni eka mavhiki ya 3 yo sungula ya n'hweti ya Mudyaxihi lembe leri taka. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC ePolokwane. Malangute mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Afrika-Dzonga na China va twanane ku tiyisa vuxaka bya mabindzu na tipolitiki. Leswi hume enhlengeletanini ya President Ramaphosa na President Xi Jinping. Ramaphosa u le rindzweni ra ximfumo eChina. U heleketiwe hi van'wana va vaholobye ka mfumo wuntshwa wa GNU. We've got 3 great signings today that are going to be game changers for the South African agricultural sector and can really start to bear fruit, market access, improvement on current agreements, and very exciting. This morning I met with the Asian Infrastructure Investment Bank. It's the first time South Africa's ever met with them. We are a member of the bank and we are looking at least 2 or 3 projects that we're going to get off the ground, that they're going to invest, close to 10 billion rand of potential investment that we're looking at, as well as being involved in our big green hydrogen projects. We must continue to do everything to green the generation of
electricity in the country, ensure that we transition. China has done tremendously well in the area of nuclear, the area of solar and wind. So it's important that we find those collaborations. We are working with all the countries of the world in line with the UN directives in terms of global peace. But you know that China, the People's Republic of China, are quite advanced on cybersecurity matters. So it's areas that we cooperate with, and they assist us, and we are also exchanging our lessons and learning from that. I think the in-principle agreement that we should improve the quality of trade with China is an important part of the visit. We've agreed that we need to focus now on manufactured goods and enhancing export of manufactured goods. Xiwayawaya xa le Table Mountain eCape Town xi pfurile nakambe endzhaku ka tin'hweti timbirhi xi nga ri ku fambeni hikuva xi ri ku lunghisiweni. Magidigidi wa vapfhumba va karhi ku xavetela mathikiti yo xi khandziya. Loko u ri enhlohlorhini ya ntshava leyi u kota ku vona Lions Head, Robben Island na tin'wana tindhawu edorobeni ra Cape Town. Table Mountain yi hlamuseriwa tanihi yin'wana tindhawu to hlawuleka eCape Town leti kokaka rinoko ra vahlapfa lava nga tolovela ku endzela doroba leri va ri rendzo ra wena a ri hetisekanga u nga gonyanga Table Mountain hi ku tirhisa cable car. Most Ghanaians, it's always a wish to come to South Africa. We've had some ties way back when, and to me it's a dream come true. And finally we are here, so we are having a fantastic time. Vutleketli bya xiwayawaya xa le Table Mountain byi pfula nakambe endzhaku ka nkombo wa mavhiki ya ku lunghisiwa ku lulamisela vaendzi. We replaced all 4 of our track ropes. These track ropes are replaced every 25 to 30 years, so it's been a long while since we've done it. We had the team from Switzerland here to make sure that everything is running on precision work like this was due, of course. And then the cable cars, they actually had a full overhaul too. We took the cars off the line and just did all sandblasting and scrubbing and making sure everything is in perfect working condition. We're very happy that the cableway is opening today, and it also means that our hiking trails up here on the mountain underneath the cableway are also open. We had to close them over the shutdown for safety reasons, but now they're open again for people to access them free of charge. N'hweti leyi ya swa vupfhumba yi tekiwa tanihi masungulo ya ku khitikana ka vapfhumba eCape Town. Nhlayo ya vaendzi languteriwa ku tlakuka tanihiloko xirhami xi herile. Nxavo wa petrol na man'wana mafurha wo ya ehansi vhiki leri. Hi wavunharhu petrol yi ta ya ehansi hi 92 wa ti-cents hi litara, loko diesel yi ta ya ehansi hi 79 wa ti-cents hi litara. Diesel ya muxaka lowun'wana yi ta ya ehansi hi R1.05 wa ti-cents hi litara, loko nxavo wa mafurha wona wu ta chika hi ku tlula R1 hi litara. Ta va ra vumune hi ku landzelelana nxavo wa mafurha wu ehla hi ravunharhu vhiki leri leswi nga ta olovisela vachayeri va mimovha. Ndzawulo ya swicelwa ni petroleum yi vula leswaku leswi swi nga vangiwa hi swo hlaya ku katsa ni nxavo wa rhandi eka dolara ya America. The reason for these decreases are the lower oil prices and stronger rand against the US dollar during the period under review. The slate levy remains unchanged at 0 cents per litre on both petrol and diesel. This is the 4th month in succession that the fuel prices have dropped. The prices of petrol have dropped by about R3.44 per litre over the period. Mutivi wa ikhonomi u vula leswaku lawa I mahungu lamanene naswona ya ta tlhela ya pfuneta ku lawula inflation. Hambileswi ku hunguteka loko ku nga ta endla leswaku vachayeri va mimovha ni mindyangu ya vona va hefemulanyana, swo tala swa laveka ku hunguta nsikelelo lowu langutaneke na maAfrika-Dzonga yo tala. More good news for South Africans on the back of data showing consumer inflation is at a 3-year low is that fuel prices across the board will decrease in September for the 4th consecutive month in 2024. Unaudited data from the Central Energy Fund is showing that 95 unleaded petrol is set to drop by around 94 cents per litre and 93 unleaded petrol by around 86 cents per litre. The wholesale price of diesel is expected to decrease by around 76 cents per litre, while the cost of illuminating paraffin will drop by almost R1.01 per litre. AA va kombela holobye swa timali Enoch Godongwana ku ta ni kungu ro pfuna vaakatiko loko swi ta eka nxavo wa mafurha.
Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 83 cents, pondo i 23 rand 43 cents, euro i 19 rand 74 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,500 hi awunsi, platinum i $926 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $76.86 hi mphongolo. Ya giyemeta kwala ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina, kasi tiyetsi balo ta landzela na maxelo. Mina vito ni Matimu Khoza, riperile. Riperile elansa ku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutile timpfula leti nga va ka kona ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal, laha hi nga languta kwalaho ti-chances leti nga kona hi kwalomu ka 32 degrees ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta eka siku ra mundzuku, kambe ku ta va ku ri ni mimoya leyi nga ta va karhi ihunga, kasi ku ta va ku ri ni mapapa eka ndhawu to hambanahambana. Kasi ku hi languta eka swilambuso leswi nga kona u nga languta leswaku ku nga va ni ritswa loko languta xifundzhankulu xa le Eastern Cape, Western Cape, kasi na xifundzhankulu xa Northern Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzhankulu kona u nga langutela maxelo ya kahle swinene loko u languta tindhawu ta ku fana na Bronkhortspruit na Pitori, ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle leyi nga ta va ka ri tsutsuma kwalomu ka 27 wa degrees. Hi languta xifundzhankulu xa Limpopo u nga langutela maxelo ma kahle loko u languta ndhawu ta ku fana na Giyani ku ta va ku ri kwalomu ka 25, kasi languta Musina na wona ku ta va ka ri ku hisa, Thohoyandou na yona yi ta va i ri kwalomu ka 26. Kasi hi languta eka xifundzhankulu xa Mpumalanga nakona nga langutela maxelo ma kahle u languta ndhawu ta ku fana na Sikhukhuza, Mxini ku ta va ka ruri, kasi loko u languta Mbombela yi ta va i ri ka 24. Kasi ku hi languta xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal naxona xi ta va xi ri na maxelo ma kahle loko u languta ndhawu to fana Richards Bay ku ta va ku rile, Vryheid yi ta va i ri ka 28. Kasi loko hi languta xifundzhankulu xa Eastern Cape nakona nga langutela maxelo ma kahle languta ndhawu to fana na Umtata ku ta va ka ri ku hisa swinene, kasi loko u Komani yona ta va ka ri ka hisa, kasi yona yi ta va i ri ka 29. Hi languta xifundzhankulu xa Western Cape nakona nga langutela maxelo ma kahle loko ta ndhawu ta ku fana na George ku ta va ka rile, kasi Bushbuckridge na yona yi ta va ka ri yorile, kasi languta Clean Williams yi ta va i ri ka 28. Kasi languta xifundzhankulu xa North Cape nakona nga langutela maxelo ma kahle languta ndhawu ta Kimberley ku ta va ka ri ku hisa, Kurumane yi ta va ka ri hisa na yona, Upington yi ta va i ri ka 33 wa degrees. Hi languta xifundzhankulu xa Free State nakona nga langutela maxelo ma kahle languta ndhawu ta Frankfurt ku ta va i ri kwalomu ka 27, kasi languta Sasolburg yi ta va i ri ka 26. Languta xifundzhankulu xa North West u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko languta ndhawu to fana na Rustenburg ta va ka ri ku hisa, Mahikeng i ta va i ri ka 29, kasi loko languta Tosca yona i ta va i ri ka 31 wa degrees. Lawa i maxelo nga mi khomela wona eka madyambu ya namuntlha. Riperile.